Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa asungbat akid daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Manggan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes, ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay maamuan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigod ang Mayor Oscar Oca Maingpis Camantiles. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istorya sa hidahin. Ang ating oras alas 16 na. Good morning na imbag ngagsapa. Gawi-gawi sa wakat agyo-agyod. Mabtang dyan nagsapa sa sige namin. At ito po muli ang inyong KRNG. Ang inyong kasi radio para sa ating tungtungan ti Kongreso, ti Kabenggetan, Peter Awang Wasing. At siyempre ang aking kapartner. Wala pong iba. Nadyan ay dating mayor kan agmayor. Ang aking kapartner, Oscar Oca Camantiles. Naimbag nga agsapa, partner? Naimbag nga agsapa, kadagiti viewers tayo and listeners tayo over sa radio and RNG network. Naimbag nga agsapa kada tayo amin nga awan malabsan. Yun, at kumusta kan, partner? Mayat, kasangsangpet tayo idikalman manan just for this program. Okay. Nga agserbisyo publiko manan kadagiti kakailyan tayo, kakabsat tayo iti probinsya tayo nga Benguet. Kablawam, dagdi taga-Benguet. Wen, aduti ka, mailiwak ka dagiti kakaalyan dito, kadlawak dagito, kakadwa tayo iti opisina ni Apo Congressman tayo nga Eric Goyap. Umuna-unay ni Apo Congressman, adati iso na, gra-round kadagito munisipyo. Okay. Wen, kaya kadlawak ni Ma'am Emily Comila. Oh, relative mo ka no, ni Apo kastamat ni Sir Kevin Edward C. Sir. Good morning po. Ken dagitoy ni ading Steve Patsuyan. Good morning. Ken dagiti kakadwa iti opisina ni Apo Congressman Yap itoy Cruz ken itoy Buyagan. Ala Apo Kapitan mapalubusan may numotibiyang nga mangkablao mat daytoy balasang ko ni Marie Frances Panoy Camantiles nga celebrar iti panagkasangay na. Happy birthday anak. Take care and God bless you always. Birthday. When as you minister to the health needs of the people who come to you for help. Iso dito iti eldest mo? Uwen, iso dito iti eldest tayo. Doktor. Uwen, happy birthday anak. God bless you and more birthdays to come. Happy birthday, Doc. Ang hospital ti. Dati ka ag residency training. Diti Bagyo. Uwen, diti Bagyo. Uwen.
Kaya't nansa pa yung moonlight. Ay kasi, good mo ta. Ayan, so happy birthday anak. You take care always. Well, Okay. Okay, partner. Diretso na tayo, ano? At para sa inyong mga katanungan, ang ating pong text line 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin po natin 'yan. Okay? Sige. At partner, noong nakaraang Tuesday, na-discuss natin itong Mandanas ruling naman. Ngayon, merong tayong kwan dito. Actually, natanggap ko ito after ng ating programa. Ano? Ang tinatanong niya kung po pwede ba na i-discuss natin yung Mandanas ruling nga tikunan na kat mabalin bang maka-create committee additional nga positions iti local unit me. Napintas nga sa lunsod dayjay texter tayo. Of course, iso data actually iti dakkel nga konsiderasyon iti panag-create iti position dayjay corresponding pondo nga mang-cover itang ma-create. Adalang iti sumagmamano apo kapitan nga masapul nga i-considerar da aside from dayjay funding requirement. Okay. Saritaan mat iti umno nga provision iti 1991 Local Government Code nga sakbay nga ag-create da iti other positions ta ada nga minti klase iti duwa nga position apo kapitan da ko na nga mandatory ken optional iso nga no mapantayo ijay provision iti Local Government Code ada dagiti i-require na nga mandatory position nga kasapulan nga ma-create iti local government unit nya tadta ti requirement masapul pay nga ma-fill upan amin dagitoy mandatory positions as provided ijay local government code sakbay ka nga ag-create ken ag-fill up iti makuna nga optional. Okay. So dagiti kitaan nyo siguro HR daytoy iti local government unit dagiti kitaan nyo ma'am sir nga situit nga nya datoy adati umno nga pundo then may kadwa na fill upan dagijay mandatory position as so provided ijay local government code then masapul nga mapanday to ijay local sanggunian ta isuda iti naikan iti bilag iti power nga ag-create iti position. Now anya iti connection na dayto iti Mandanas ruling nasarita tayo nga rod apo kapitan iti Tuesday nga babaen iti daytoy Mandanas ruling agarup 55% iti mainayon ijay internal revenue allotment da ket ngumatumot dayjay corresponding allocation ijay personal services ket maikanan dagiti local government unit nga rod iti waya-waya nga ag-create iti additional position yet advice tayo kadagijay concerned nga local government units nga umay nga agpapakonsulta kada tayo nga masapul nga ada iti maangay kumapay nga day makuna nga position need analysis ta numaminsan apo kapitan observation tayo ada dagiti position nga ma-create nga optional nga for political accommodation. Okay. Wan ngay nga basta grade na lang ti position tapno ada ti pagyanan dagiti supporters kasjay kat may sakripisyo dagiti usto talaga kasapulan nga position nga ma-create. So i-recommend tayo nga ada kuma iti maangay pay mapasamak nga kunan tayo nga position need analysis ijay local unit. Ket ti basis dito kitaan na no anya dagijay current anya di madama nga challenges iti panangi deliver iti public services. Tapno ijay da nga makita no anya dagijay daduma pay nga position nga kasapulan nga ma-create ken mapunduan. Hangay nga basta-basta create ka ti position nga into no na-create kat kasla nga sulsulduan piman dagiti umili lang dagiti tattao nga adalang ijay nga nakatugaw nga awantier aramidan na. So that would be also unfair to our tax-paying constituents. So no anya iti rumor ijay position need analysis iti may nga local unit isu kumamot iti mai-create nga position. Now
patapataan tayo nga no ma-full implement daytoy mandanas ruling no sa dinuket nga rod ngumato iti internal revenue allotment dagiti local government units ken ngumato mat DJ appropriate da para iti personal services addan iti capability da financial capability da nga ag-create ti additional position ket ti pangalaan dati sweldo nga ikwada ditoy ket dayjay increase ijay corresponding PS nya then po kapitan they should also be mindful dayjay limitation so provided for under appropriate DBM circular no sa dinuket masapol nga idi case iti first to third class local government unit ket 45% lang iti limit na diay iti case mat iti 4 to 6 class municipalities ket 55%. Okay. So mabalin apo dayjay texter tayo mabalin hindi nga rod iti i-recommend mimet kini apo kapitan nga kasla nga counter proposal tayo kuma nga i-considerar mat iti unit yo if you plan to create additional position. First, the budgetary allocation. Second, dayjay conduct iti position need analysis. Third, dayjay makunang panang fill up tayo pay kadagiti mandatory position before dayjay nya datoy optional. In fact, may nga kakuyog nun ta daytoy implementasyon iti mandanas ruling apo kapitan ket ma-upgrade met ta adati sumabay dito yung additional functions and duties nga maipaulog kadagiti local government units and aside from the na i-devolve kanyadan by virtue of the passage of the 1991 local government code. So dayjay iti sungbat mi kini apo kapitan Texter. Okay, at ang ating oras alas 10:15 na. Batiin muna natin partner itong mga viewers naman natin. Nandyan si Pel Maliones Arsenia. Good morning Sir Cap, Sir Oka and Cap Bossing. Siguro kilala ka nito. Kay Lisa Piten, naimbag nga ba bigat yung Cap Peter and Sir Oka. And happy birthday Doc M. Kuna naman. Happy birthday. Thank you. Happy birthday Doc M. Kuna naman ni Pel Maliones Arsenia. And Rain Gayaw. Good morning Idol Cap, Idol Oscar. Kumusta po? Yun. At eto partner, galing naman ito kay 720. Good morning Cap and Mayor Oka. Damagan man niya ti plano ni Congressman niya para kada kaming small scale miners. Dito na ikabenggetan. Salamat. Uy, napintas na itang saludsod da jay texter tayo. Amo tayo nga apo kapitan nga may samot kadagiti nangrunang industriya iti kabinggetan ket both large and small scale mining ket amo tayo nga adu dagiti kakabsat tayo kakailyan tayo iti probinsya nga mangmangged ono ti livelihood dati makunkuna nga small scale mining ket kahit tayong ipakamo nga daytati may samot nga prioridad may sang priority legislative focus priority or agenda daytoy ingutan tayo nga congressman tayo nga ni Apo Eric Goyap no sa dinuket adan dagiti sumagmamano nga maisalang to rekomendar ijay kongreso nga matalantan ken hopefully ma-approvean nga pagsayaatan met dagiti kakabsat tayo iti sector iti small scale mining. Now kasting amin Apo kapitan isuti may samat nga gagara no apay nga ni Apo congressman tayo ket naglikrikos kadagitoy munisipyo nga adaan iti small scale mining venture kas kuma iti Mangkayan ijay Lipanto kasla kuma ditoy Itogon ken tuba no sa dinukat adu dagiti small scale mining enterprises dagiti kakailyan tayo ket nakita na nga aside from dayjay agricultural ken tourism kunana nga daytoy may but iti may nga beneg nga masapol nga itrabaho tayo. Kaya tinakita na dito yung akarit, dayjay panang balance Apo kapitan, dayjay industriya iti both large and small scale mining against dito ko na tayong environmental protection Apo kapitan. Ta nakikita na nga ron iti sitwasyon. Daytoy panagrigaay dagiti banbantay dagiti section nga anya datoy maminminas ket dakal nga challenge ko na daytoy nga aday iti balance iti ecology ken daytoy nga industriya aware ni Apo congressman tayo Eric Goyap nga adati duang
linteg nga mang cover daytoy nga industriya no para iti large scale adadajay ko na tayo nga Republic Act 7942 or the Philippine Mining Act of 1995. No iti benegmet iti small scale mining adamat dajay ko na dang Republic Act 7077 sa dijay apo kapitan no hanak nga agkamali ijay number iso daytoy dajay linteg nga masursurot mat iti small scale mining industry. Ket na-review dati grupo nga nadatukan dito yan nga mga adal dagiti flows na daytoy nga linteg. Ket adangarod iti nakita iti opisina ni Apo Congressman Teo nga masapol nga maamindar ijay tay nga linteg. Ijay beneg iti small scale mining law. Ado iti natakwatan iti nanong mga congressman tayo nga provision na dayta nga linteg nga babaen iti panagrekrikos na kadagitoy lugar nga ayan iti small scale mining kethan nga mai-apply nga rod masapol nga maripel o no amindaran tapno nga rod masungbatan na dajay konkreto nga situation iti panagminas iti small scale mining iti probinsya tayo nga Benguet. Dua kadagitoy nang nangruna nga naobserbaran Apo Kapitan kaya dajay texter tayo siguro sektor iti small scale mining data Apo Kapitan. Dua dagitoy provision nga masapol nga maamindar ket dajay ngay kasapulan nga no ag-apply dagiti small scale mining associations tayo kuma iti permit dajay makunkunang small scale mining permit iti opisina iti Provincial Mining Regulatory Board takas ti dajay Apo Kapitan. No large scale iti pang operation mo ti pag-alaam iti permit mo dajay agreement mo ket ijay DNR when through DI Mines and DI MGB. No small scale mining but ti data ti may nga na-devolve nya iti probinsya LGU especially probinsya ti pagalaan mat dagiti small scale mining association iti permit da akas na ilanad ijay linteg ijay small scale mining law ket ijay makunkunang Provincial Mining Regulatory Board. Ket may nga requirement na dayta nga panag-apply iti permit ket dajay ngay panangala iti consent dajay large scale di mang saksakop ijay maminminas. Ket nasarita tayo nga rod Apo Kapitan idi previous nga tayo program nga kaduan dagitoy matabtrabaho ngamin nga pagminminasan dagiti kakabsat tayo nga small scale miners ket dagitoy ngay dajay pinanpanawan uno naging inactive ti operation iti large scale mining nga hanan nga mabalin iti large scale mining operation nga mabalin pay nga maminas through small scale mining. Ket ti problema ang dagiti kakabsat tayo nga miners, small scale miners ket dayjay ngay no mapanda ag-ala iti consent panag-approval iti large scale nga matrabaho nga small scale mining dayjay area da ket handa ngay nga rod nga insigida nga maited nya ta dayjay na discuss tayo nga rod dakkel ngamin dayjay nga pukaw mat iti large scale nga sina ijay asset da nya so dayjay ti pagrigatan na nga apay paylaang nga kasapulan nga alaan iti konsento iti large scale mining companies nga itulok da nga no muna no daytoy ket mining list da paylaang mining tenement da uno sakupen iti makunkuna nga patented claim da. So daytoy iti may sa masapol nga mapabaruanan no sa dinuket ko natayo nga rod nga ti panagbasaran kuma iti jurisdiction no ownership dagiti nga areas ket dayjay actual operation regardless no anya iti tenurial instrument nga pang taktakdaran iti akin bagi no pay no patented kuma o no mining lease contract agreement ket ti basis latta kuma DJ operation actual operation ta no kitaan tayo Apo Kapitan nakita ni Congressman tayo dito nga ada dagijay dati nga minminasan ti large scale nga pinanawan damoten ngam ti ayan ti control payla ang data ada ijay large scale mining companies nga mabalin ko mga serakan dagiti kakabsat tayo nga small scale miner through small scale mining method. Ngamahan nga rod ta ada pay lang ijay puder dagiti large scale. So tikas lang nga proposal dito no mabalin ko mga nohanan nga feasible ti small scale mining kat handa nga ma-convert dito nga areas for possible other investment agsubli ko man dito iti gobyerno. Tapno isumutten iti
ti pag-applyan ko iti dagitoy miners tayo, ket iti gobyerno hanga DJ private large-scale mining companies. Kasi kaslangay nga ma-turn over based on the ground nga hanan nga feasible iti large-scale mining operation or other feasible income-generating development venture. Kasi may sapay nga provision iti small-scale mining law, dahil nga centralized nga waste disposal. Kasi lang nga di large-scale nga agminas ka dita, ti pangibol na nga, may sala ang pit, kasi lang di araramidan ti Felix. Ngam napadasamat, apo kapitan, nagra-round ka, even di enta iti tublay. O, ti situation ngamin ditoy nag-separate, nag-inad dayo dagiti small scale mining operations. So kaslangay nga impractical da nga DJ small scale miners tayo piman bunagan da DJ waste da nga ipanda iti may nga centralized kaslangay nga feasible piman. When adapay iti anya di adapay iti linteg nga no agi transport ka iti or ono dagiti nga materials ket waste kat masapol nga ag-ala ka ti permit iti DNR. So kasano nga for example timinas mo kumangay kat say ijay labang parti ti ampukaw data. Kat ti i-designate nga centralized mine waste mo kat ijay antamok. Adi pa'y bunagam ipan mo dyan. So dagito iti masapol nga balbaliwan no sa dino kat tapnohan ko mga marigatan dagiti small scale miners tayo. So dito iti nakita ni Apo kong yap tayo nga masapol nga masumbatan, maisim pa tapno nga rod anya dito pumintas iti industry tayo small scale mining. So ako nada nga adanto dayay responsible small scale mining industry tayo. No sa dino ket adamot iti balanse nga habang agis small scale mining tayo Apo, hantayo mat nga dadaalan iti aglawlaw tayo. Una di ako nati Tagalog nga kalikasan. So ang kayong agdanag, DJ texter tayo, siguro nagapu iti small scale mining sector, dagita ti ipang pangruna ni Apo Congressman tayo, no mapagasatan nga iso ti regular nga diputado tayo ijay Kongreso. Okay. At ang ating oras partner, alas 10:25 na. Ito, atid naman sa inyo yan ng ating Embassy Whiskey partner. Chill muna tayo. Dapat may sample tayo no. So habang nag-uusap tayo dito sa tungtungan ti Kongreso ti Kabingetan, may Embassy Whiskey. May Embassy Whiskey tayo. Pwede sa susunod. Kaya nga lang pag masubrahan tayo baka mag-request tayo. Sige. At siyempre, nandiyan pa rin ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner in safe driving is St. Joseph Driving School. For inquiries, pakikontak lamang po si Miss Julissa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-26000 o di kaya sa 0970-711-4551. At yung ating Kurirang Enterprises na matatagpuan naman dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. Marami po silang bagong dating ngayon na mga stock dyan. Galing po ng Korea. So, pasyalan po sila dyan sa Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. Kurirang Merchandise. At siyempre yung ating tagpuan sa Baguio naman na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel malapit sa Wright Park at sa The Mansion House. Masarap po yung mga pagkain. Try nyo po. Bukod sa masarap na pagkain na, murang-mura pa. O pasyal tayo one time. Pasyal tayo at, minsan. Sa mga viewers at saka listeners naman natin na mga ngailangan ng rice at saka egg supplies, huwag po kayong mag-atubili na bumisita sa HEM's Rice and Egg Supply. Matatagpuan po partner sa Baliti Drive, Lunglong Pinsaw proper, Baguio City na minamanage po ng ating inaanak. Walang iba kundi si Lorna Tidang Dagsan. Good morning sa inyo dyan sa Baliti Drive. At binabati rin natin partner Jerry Dopiano Pido is watching. Yes, thank you Ading for tuning in, for watching. Naimbagag sa Pakapgan Mayor, sigurado ang binay ko ti power yung supply yo. Handa contingency power. Haan? Ati supply mo kat ko, solar. Joke lang. Nagamugin ni 55 mat. Good morning po kapag i-play My Lady. Tsaka yung kanta nyo ni Ma'am Charmaine. Galing kay Manang Ani. Sige po Manang Ani mamaya. No? Kaya 93 naman, good morning, Master. Masarang man ni Jay Kanayon nga agtag kanya JFB.
Ako matisod ang FB friend, pero below the belt titirada da ken Congressman Yap. Sa kabagadang ngahan nga homegrown jay Congressman tayo. Kitan kumati Comelec data ta puro fake account. Kas may isang advocate ti meritocracy, jay merit tikit kita kan nga jay tribal affiliation. Thank you. Very good. Kini 6 tumot, good morning Idol at Idol Oscar. Anong masasabi nyo sa nangyaring protesta sa Beneco? Gusto mong mag-comment? Okay na, at least nakuha naman. Sa tingin ko, we can now see the light at the end of the tunnel. So, we trust, as I've said, yung nasabi nga natin, Apo Kapitan, since may na mamahala na naman dyan, we trust on the objectivity of every stakeholders. At the end of the day, we pray that the concern, the challenge will eventually be resolved for the good of all stakeholders, especially yung mga consumer members po natin. Kunana, thank you po Ninong Oka. Good morning po, Kap and Sir Ninong. Galing kay Lorna Tidang. Thank you, anak, for tuning in. Good morning, Kap and Attorney. Damag kumanin na Sir Oscar. Dapat available nga t-shirt for you YAP supporters. Mabalin ba ti dumawat? Anday pa mo. Sige, damagan tayo. Kuna naman ni 17, pakikablaw man mat da kami nga supporters ni Apo Congressman Yap. Good morning, kada kayo amin kakabsat, ala dispensaran nyo. No kahit piman ni Congressman tayo nga likawan da kayo. Nya? Maawatan tayo kumata, naglaway iti probinsya tayo. Ken, no kasta, despite di pagkabisi ni Apo Congressman tayo, kahit imay si mga napan ijay ko takadang nagpatakadang duada kini Apo Mayor Mulitas adamot TV assistance manen nga para livelihood dagiti kakabsat tayo ijay. So good morning kada kayo amin dita kakabsat tayo ita barangay Takadang munisipyo iti nga datoy Kibungan. Ken kastamat ni Apo Mayor. God bless you always. Sa lahat po ng YAP supporters, good morning. Ano? Good morning po sa inyong lahat. Manang Jane Dulnuan is watching from California, US of A. Good morning. Manang Jane. Gabi ngayon sa kanila, no? Gabi. Yata, gabi. Good evening po sa inyo dyan, Ma'am Jane. Ingat po kayo lagi dyan and be safe. Nagabumot kini 86, good morning ka Peter, kan Mayor Oka. Mabalin nga agpatulong kami kini Congressman niya panggap concern me nga neighboring barangays with Felix Mining Corporation regarding our social development program fund percentage sharing me with the host barangays. Salamat Apo Kap, Kamandiles, Kap Balinag, and Kap Atos. So ibig sabihin sila yung nagtatanong dito, Kap Balinag and Kap Atos. Good morning, kadagiti nasisiglat ken nagagagat nga kapitanis tayo iti Barangay Dalupirip nga ni Apo Paul Camantiles. Kastamat ti Kampuan. Kastamat ni Camp Sagan kunakuman ni Apo Balinag ken ni Apo Atos. Dayta nga saludsod, usto ta nagsaludsod da. Although naiuman tayo kini naiuman tayo kadagiti staff ni Apo Congressman daytoy kastoy ngamin masarsarita tadtay DJ ko nai-relate nga nagdamag iti small scale daytoy met nga damag dagiti nasisiglat nga kapitanis tayo may panggap mat iti large scale operation iti Felix Mining Corporation. Iti Padkal. Now iti sitwasyon kastoy adday iti duang directly affected nga barangays. Host, data ti kunaan data host barangays. Adamot iti talo nga makunkuna nga indirectly affected or indirectly impacted ket data iti makuna nga neighboring barangays. Katalo daytoy Barangay Dalupirip, Barangay Ansagan, ken Barangay Kampuan. Now, kunaan iti lenteg, iti di na ibaga tayo nga Republic Act 7942, iti umno nga aprobasyon, ken akas na i-implementar ken nailawlawag iti provision iti Department Administrative Order 2010-21 saritaan na ijay Apo Kapitan nohannak nga agrero under section 134 jay daw 2010-21 no sa dinoket na mandato Apo Kapitan na mandato iti large scale mining companies nga agi
budget agi appropriate iti 1.5% iti operating cost da. Daytoy nga budget nga naipa-appropriate iso dayjay mang pondo day makunkuna nga social development management program nga mangpa-improvement, mangpasaya at iti kalidad iti biag dagitoy naapiktaran nga barbarangays. May they be directly impacted or indirectly impacted or di ko na tayo nga rod nga host ken neighboring. Okay. Tadta ti concern dagitoy talong neighboring barangays kasla nga tagilid piman nga ita ti gray area na daytoy nga linteg nga kayat da nga rod nga i sanggoni i asideg kini apo congressman tayo ta nakita dagiti barangay officials tayo nga concerned nga bineg iti legislation daytoy. Masapul nga maamindar dayjay umno nga provision iti 7942 kastamot iti dayjay daw 2010-21 ta no pay no imbaga na piman ijay nga ti large scale mining companies kat agi appropriate iti 1.5%, awan ngay piman iti clear cut, awan iti usto nga provision nga ibaga ti linteg no anya iti percentage out of this 1.5 nya nga may appropriate kadagiti SDMP mano iti percentage nga mapan iti affected uno dayjay host mano mat iti mapan nga porsyento ijay neighboring. Okay. So awan ngay iti polisiya nga pagbasaran iti computation no mano ti bingay iti maysa ken maysa. Neighboring ken affected. Neighboring ken host. Di ba nila pwedeng pag-usapan yan? Yun ang dapat so ang nangyayari ngayon nasa discretion na ng mining company yan with the host barangays. Okay. Kati no hanak nga kamalipiman idi makitak dayjay figure kasla nga ti bingbingayen lang piman dagitoy neighboring kat kasla nga 5% lang. Kat no makitam no pay no considered nga neighboring they are actually also impacted, affected. Okay. When santo kastoy ijay ti provision nang no basam dayjay corresponding provision daytoy nga linteg daytoy makunkuna nga Philippine Mining Act of 1995 of the Philippines ken dayjay kunak nga Department Administrative Order ti kunana ijay piman for the equal development of the host and neighboring communities kunana no hanak nga agree i-quote ko di kunana the mining permittee or operator shall allocate 1.5% of its operating costs for the equal development of its host and neighboring community. So there is the word of equality. So tikas lang nga feeling piman, apay nga kastoy iti discrepancy. 95% ti mapan iti host, 5% lang iti mapan iti neighboring. Kasla nga dakkel piman tigap. So ti dawat dagitoy concerned nga barangay officials tayo ti neighboring iti Dalupirip, Ansagan ken Kampuan, no ada pa nakabalin na nga ingat nga to damot basit nga haanmat nga 5% 60-40 at least 70-30 depende ko ma. Now anya iti masapol nga maarami daytoy. Ada ti duwa ti approach nga ma-addressan daytoy. Either mapangka iti Congress agi-file ka ti bill nga mang-amindar ijay nga provision. Nga ikabil na ijayan no anya ti percentage nga dapat nga mapan ka dagiti affected or host ken neighboring. O no ti mas napaspaspas kastoy. Agsipod ta naikan iti secretary iti DNR nga agi-issue iti implementing rules and regulation dayta nga Mining Act ti kapaspasan nga makita tayo ket mapan tayo ijay ayan ni Apo Secretary Simato dawatan tayo by way of a joint resolution through the assistance or dawatan tayo ni Apo Congressman tayo nga Eric Yap nga makisao kin Apo Simato nga agipaulog iti amendatory Department Administrative Order nga mang amendar ijay nga provision no sa dino ket ibaganan ijay nga for example another provision kunana for example kunati section 134 nga agi-appropriate iti large scale mining iti 1.5 tadta ijay sumaruno siguro or inayon di nga provision kunana nga tibingay out of that 1.5 tibingay iti host barangays ket 60% kasi kuma ket kastamat tibingay mat iti anya datoy ti neighboring community
40%. So therefore 60-40. So ijayan ada ngayon ti klaro nga pagbasaran iti large scale mining companies nga ag-compute no manon iti mapan kadagitoy host ken neighboring. Tapno haan nga kumbaga DJ nga gray area nga kasla nga discretion ng piman no manuti itad dati host bara ay neighboring barangay ison kasla kasjay. So thank you Texter dagiti nasisiglat nga kakapitanis tayo. Di bale adamoten iti na schedule nga pagsasabatan tayo kada apo congressman ket amok nga masolusyonan daytoy ianos tayo labasit ket ti imas na napaspasama kan daytoy nabayagan nga nag-operate iti Philex Mining Corporation nya ket recently lang nga naikan ti bingay piman dagitoy barangay nga neighboring ket DJ mining law ket idi 1995 pa lang ket kaano nga nag-operate iti Philex. So kumbaga makita ti element of negligence on the part also of the mining company nga since it is so provided under the pertinent provision of the mining how do you call this 1995 Mining Act and as so clearly how do you call this implemented under DAO 2010 series of DAS 21 kat nag-comply kumada gitoy. So ti position piman dagitoy barangay kunada we are just asking what is due to us kunada piman. So adamoten iti ganwatan nga inararamid da actually ada ti joint resolution da ket naipan iti sangguniang panlalawigan sinuportaran piman ti sangguniang panlalawigan tayo iti probinsya tayo nga Benguet kastamat iti municipality Ituba nag-i-issue da ti resolution strongly supporting the position dagiti neighboring barangays tayo. Okay. And we pray so meron na kayong schedule na meeting? Meron na tayong schedule. We will inform them. I-text konto ni dagita kakapitanis tayo DJ schedule. Medyo busy nga pa ni Apo Congressman tayo but we hope nga anytime soon ket ma-meet tayo isuna. Binabati din natin partner Edwin Miro. Stay safe always Kap and Mayor Oka. Stay safe always and God bless kunana. God bless to Brother Edwin. Isa sa ating magagaling naman ng mga musikero dito sa ating Cordillera. And Steve Padsoyan kunana. Good morning Sir Oka and Sir Kapitan watching here with us. Keep safe and healthy. Keep safe and be safe also always ading Steve ken insan Edwin Miro agsagana kata ado dagiti concert for causes tayo aramidan nyo wen taado ti agkasapulan ti tulong okay good morning sir sa damagak lang man nun yata requirements no dumawat ti tulong kini congressman niya para dialysis wen mapantayo lang ijay opisina ta adamat the list of requirements usually of course the request tayo DJ anya datoy medical abstract tapno amuada no anya ti usto nga intervention aside from the financial assistance nga maited. Okay. Nagabumot gini 105. Good morning Kap Sir Oka. Damagin mo yan Sir Oka. No niya ti comment the congressman niya bijay na pasamak ti Benego. Isu ti ama ti probinsya kan concern kuma kunana. Well, adamatan ti ko medyo siguro aware dagiti watchers or viewers kan listeners tayo. Adamatan iti early pronouncement na dita actually idi agtugaw ni Apo Licoben na maappointaran akas na datoy general manager tayo kat na express namat iti support nya iti appointment ni Apo Licoben. Ngam de ko na tayo no as regards dita nga issue dayjay perception nga kunada nga illegal takeover ket dakkel nga rod iti respeto ni Apo Congressman tayo iti agsinumbanger nga partido ken dagiti nadutukan nga ahensya nga anya datoy mangtamang ket dati text actually imbaga nga anyang met ti aramidan met ni Kongyap ta ni Apo Mayor Magalong ket insigida ada ijay site ket kunak nga dakkel mati diferensya ta siyempre concern mat launay ni Mayor tayo nga Magalong. Good morning kayo Apo. Apo Mayor tayo nga nasiglat ken nagagat ket siyempre jurisdiction na ket ang mga no adati rumswa nga hanga pagkikinawatan ken gulo adati tension ket it is his incumbent obligation being the fact nga jurisdiction na dijay ket iso nga napan ket naibkas namat iti sentimiento na
Yun. Dadya na ibagat ang amin apo partner niya. Narigat ngayon no, kas parigan siya. Ag-expressak iti kwa opinion ko nga nya datoy nga mapasaktan ti daddo mga party nya. Okay, kap sublatan man tasong batak daytoy call. Okay, sige. Yung tungkol naman dyan, doon nga sa ating programa kahapon, na ako naman ay nagpanawagan sa ating mga politicians kahapon na kung maaari lang, wag na po kayong makisawsaw. Wag na po kayong makialam dyan. Dahil na hindi natin maiwasan kasi na mapolitika yan eh. Kaya yun yung panawagan natin kahapon sa ating programa. Marami nagtatanong dyan. Yun po ang panawagan at salamat naman at konti lang naman yung mga nagpunta ron at mas maganda kasi kung sila mismo ang mag-ayos ng problema dyan. Okay? Sa ating mga politiko naman kasi okay lang yan na makialam ka kung meron kang bibigay na solusyon. Pero kung sabsabam, I will know nainayunan pa yung sungrudan, huwag ka nang makialam. At wala pong mangyayari naman, lalong lalala ang problema kung makikialam tayo, katsugsugan tayo ti may isang party. Okay? Kung naman niwa 917 Captain Mayor Oscar, dutek damdam, magpanggam di t-shirt. Mabalin ba ka nung gabi J quarters ni Congressman Yap di Tanay Buyagan? Sige, antayin lang natin at mamaya may kausap lang si Mayor Oka. Mamaya sasagutin yan. Galing kay 97, good morning. Adam may share mi lang man, panunutan nyo ka din no government ti agigam ti Beneco. Kitaan nyo makontrol. Pag nga tutibil tayo or baka kitdi payhaanan nga ngumatutibil ti silaw, ken may sabay at dati chance nga ngumatos sweldo, dagito'y kakadwa nga lineman, kunana. Ken amin nga employer, agpanunod kayo, hapay ado ti kwartayo nung ngumato man ng tibil silaw, or baka baknang kayon, oray ngumato tibil ti silaw, kunana mat ni 97. Maraming salamat, Texter 97. At binabati rin natin yung ating nataraki na siglat nga presidente mat TBCBC. Sir Aldwin Kitasol is watching. Maraming salamat, sir. 08 naman, good morning, Energetica of Z Radio and incoming Mayor Sheik Kayapa. Ado kabagyak ijay, don't worry. Kantaan ta kami man ga ni Songjan pang senior dito'y kabayan. Nanay Rose Iyay. Salamat. At nanonood din sa atin, Joyce Esteban is watching. Maraming salamat, Joyce, sa iyong panunood naman. Okay, ang ating oras, alas 10:46 na. Maghanap buhay lang muna kami. Babalik po kami kaagad pagkaroon lamang nito. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, ken sweet strawberry products, ijay, mel, pasalubong center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, pasalubong center, sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver.
Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sige, 10 minutos na lamang ang nalalabi. Bago kami pansamantalang magpaalam na ang aking partner. At basahin ko lang to galing kay Sir Roger Sinot. Kunana, good morning, Kap. Pakibagaki ni ex-mayor Camantiles, tao may J. San Fabian. Tayam amok isunay dyan ay Camantiles, dito na ikanbaan. Kunana naman. Thank you, Wen. May kami to. Sakop pati ko, DJ? Sakop pati... Wen, ti San Fabian, may sanga barangay, ti kaya pa. Kastamot iti barangay baan. Okay. Yon, at meron ditong text, ihabol na lang natin partner, pasensya na po, doon sa hindi tayo mahabol ngayon. Galing naman kay Wanri. Apay ngayon kasla ada politiko nga mangkontra ijay medical assistance para jay kaya pa. Apay kano? Apay da ba mangkontra ijay? Actually nadamag tayo data apo kapitan nga medyo iso ti I'm so sad kasi langay nga pagsakitan tinakam ko ta iti pinagpaspasyar tayo nga road apo kapitan iti barabarangays nakita tayo nga may saka dagiti ng kangkangrunaan nga tulong nga kasapulan iti kakailyan tayo ijay kaya pa kat dejay ko na tayong hospitalization ken medical assistance kastamat iti scholarship financial assistance kadagiti uubing mi nga kolehiyo ket idi actually kangkangag ko lang daytoy idi last week nga nagapuak ijay adamutten kano iti politiko nga kahit nga harangan dayjay nga tulong. Ket kunak apay nga kasjay kunak man no ti itrabaho iti madutukan nga agserbi ket dayjay general welfare nga kuna di pagsayaatan dagiti umili. Apay nga ada iti politiko no agpay sumanday ta nga damag nga kinasarita na kanuti may sang nangato nga politiko met ijay nga harangan da dayjay nga tulong ta baka kano dayjay suporta ket umay kanyak. Dito iti idawat ko kada kayo kakailyan iti kaya pa ket no sino man day ta mabangbanggit nga politiko ket pangasyo imay day ta nga tulong ket mapan amin ti kakailyan tayo nga agkasapulan regardless no sino ti suportaran da.
haan nga napanday ta nga tulong panggap iti politika, dayta ti iawat ko kada kayo. Nakita tayo lang nga dayta ti kasapulan ti kakailyan, amo tayo nga ada ti makatulong kada tayo, iso nga imasidgan tayo dagitoy nga tattao tapno tumulong da kada tayo. Haan ko nga problema, no sino man dayta maibagbaga, nya? Regardless no suportaran na dayta nga politiko, suportaran nakman unuhaan, haan nga dayta ti problema, haan nga dayta ti apan tayo pangharangan dayta nga tulong. Takasapulan ti kakailyan tayo dayta. No diket, tumulong tayo pa ikit di ko mga agbirok mat, iti pundo, para kadagiti basic needs, dagiti kakailyan tayo. Ket, haan nga, mapolitiko kumadayta. Ket kunak nga rod, para amin iti constituents, iti munisipyo ti Kayapata data. Regardless no suportaran da, o no ijay bangir, o no sino ti suportaran da, ti importante na pandayta nga tulong, para kadagiti kakailyan tayo, sa pasap, nga agkasapulan iti munisipyo tayo nga, kaya pa. Kat ala, dawatak da iti texter tayo. Kastamat dagiti kakailyan tayo iti kaya pa. Kadagiti na dumado mga 30 nga barangays. Agkararag tayo. Ta matignay ken masilawan ko ti panunot dagitoy kunkunaan nyo nga mang anya dajay. Dajay ko na jay text. Mang laplaped. Uno kasla nga mang pasardeng dayta nga tulong ta handa ko mga panunutan iti political interest da. No diket pagsayaatan iti kakailyan tayo dita kaya pa. Handa ko mga ma-insecure dagita nga tulong. No diket agyaman dakit dita adda iti katulungan da nga agbirok dagito inanay nga pundo para kay iti pagsayaatan ken pamprogresoan iti ili tayo nga kaya pa. So thank you texter. Ket nadamag ko dayta nga magtatalnaak laang am ti dawat ko lang. Iparintumang ko, ipakaasik no sino man dayta nga politiko nga handa ko nga harangan dayta nga assistance nga para kadagiti kakailyan tayo iti munisipyo ti Kayapa. God bless you. May God direct you to do what is good for the greater glory of God Himself and for the common and general welfare of our beloved municipality of Kayapa. God bless us all. Okay, bago tayo pansamantalang magbalang partner, basahin ko lang itong mga mensahe dito at saka yung mga text kahit hindi na muna natin sagutin. Tapno matapiman at dati ganas na ka nag-text. Good morning, Cap and Mayor Oka. Watching you na. Kunana ni Emily Cumila. And kay Joyce Esteban is watching. Maraming salamat, Joyce. And Friza Lorofa is watching. Thank you for tuning in. Thank you for watching. Kuna naman di 17, adu tagdamdama panggap jay t-shirt, mabalin pa kanong agabil jay quarters ni Kong Yap, di tabuyagan, awan sapay niya. Awan pay. Awan sapay. Sige, paamutan to no ko. Han nga campaign ko dagi jay, talaga nga ko lang. Remembrance. Okay. Kuna naman tayo tunay energetic up of Zay Radio incoming mayor, si Kaya pa, adu ti kabagyak jay, don't worry. Kanta-anta kami ni song dyan pang senior. Dito'y kabayan. Nanay Rose. Iyan. Ay, good morning, Nanay Rose. Mamiss ko matisoda, ijay kabayan. Good morning mga idols, mga kababayan. Saan tayo kung mga mabulag gan mabingi, tati change to the better. Kat andyan at nandito na atin umpisahan ang pagbabago ng ating probinsya ng Benguet. Go kini Apo Congressman Yap. Let us vote. Heed to make change to better our way of living. Salamat. 66, good morning sir. Ag-live duet kayo man. Sige no, danto ti oras na maminsan. And kay 85 naman, hello Cap Mayor, kunana, good morning. Baka mabaling iya sidigyo kini Congressman. Ayap, tapansinan dapat dito tinabayag ng irang-rang-rang may nga kalasada mi dito yung sityo Bangkwa, Tuba. Tawan mo ti umay nga taga-barangay nga mang asikaso, baka may met no diretso kini Congressman. Salamat. Okay, alanta di number nan tata kontakan ta after this program. Sige. Good morning, great commandant ti dating client mi, J. Itugon, isuda sir. Laduan, sir lumawig kan sir Akay. Thank you ti talagyo ti services mi. Kunana ni 9347 when kumakap sir, mayat no dati t-shirt uray magatang kunana. Kaya 97 naman pag tumas bayarin sa ilaw, wag kayong magsisi. Kundi sarili nyo, sisihin nyo, agpanunot kayo, bangon, kay Benguetan. Kay 5-4 naman, anyamutan dito ang politiko. Apay nga harangan na dito ang financial assistance in health, dita kaya pa. Kasat nung ngayon baklayan ti konsensya na, no gabu dito ang inaramid na, kat mapahamak nga constituent da, sapay kumata malawagan, iti kapanunutan na. Okay.
Kablawan tamat apo kapitan dagitoy nagaget ken naanos nga doctors tayo ni Dr. Christopher Magallanes iti Lieutenant Tedang Memorial Hospital kastamat ni Dr. Arlene Hara iti Nueva Vizcaya Provincial Hospital kastamat ni Dr. Napoleon Obanya Chief of Hospital iti Region 2 Trauma and Medical Center. Good morning kada kayo the doctors. God bless you always. Nagapumunta ito kini Marbs. Kadwa na ito nga nagserbiman nga kapitan, idi napalabas. When? Naimbagal daw kanya yung adwa nga nagwabo ko na nasiglat ka nataraki nga idolo. We're listening here from Camp 7. Keep sharing vital information. Thanks a lot. Maraming salamat Thank you, Brother thank you. Marbs. Thank you so much Kabsat Marbs. Ni binayan niya. When? Okay. Thank you so much. Kung ano mo dito, damag kuman ka pa pwede libreng sakay pang frontliner lang. Kasi 6 in the morning dito, buyagan, narigat nga tilugan, kan karalabas di ban nga libreng sakay. Minsan, ada naglugan, ada utility JCHDG Hospital, inayan na. Pimanda kami kat awan lugan, mabalin nga kadi nga paraan nyo dahito matlang paseros, 1 piman, labas-labasan da kami, town, awan kargana, pinarami na minsan, hanmat nga sumardeng. Okay? So, maiikwa data, iti proper authority, obligasyon da nga isong nga libling sakay, nang ron nag-j frontliners tayo. So, iyuman siguro ta. panghuli na lamang ito, partner, galing kay si Royd, congrats Sir Oka, tatunay kang politiko. Si Ama ontara-tarabay, si Ama si ontara-tarabay, sunan si Gam, anda tayo dahi nga politiko, ta tignayan ni Apo, itinamnam to. Salamat, Dexter. Okay, so... Partner, baka meron kang gustong itagdag bago tayo pansamantalang magbalang. Ibkas tayo manin, ti panagyaman tayo. Dagiti viewers tayo, kan listeners tayo. Hang kayo nga umakada kami nga agdengdengag, agbuy-buya. Ket open met iti linya, no, ada dagiti saludsod, ada dagiti kahit nga damagan, ano yuman iti opisina ni Congressman tayo nga Eric Goyap. Ket hang kayo kung mga agdua-dua. Ket alak dayto man nga kanito, nga tiyempo nga agiyabkas iti panangagkablaaw. Dayto ingutan tayo nga Congressman tayo nga Eric Goyap. Agdalawad tayo, surutan tayo dagiti protocols iti nya datoy iti COVID. Ket iyab abrasa na, ikapkablaaw na iti panagayat na kada kayo amin kakabsat ken kakailyan iti probinsya tayo nga Benguet. So God bless us, God bless everyone, God bless our province of Benguet. Yun, maraming salamat partner. At siyempre sa lahat mo ng mga nakinig, mga nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi pa po ako nagpapaalam, babalik po ako mamaya ng konti, pagkaranlaman ng ilang paalala para sa ating character on the air. Dati habol ko gayam apo Kap. Sige po. DJ texter tayo nga agpapatulong idi last Tuesday, DJ Saklay. Tatawagan kayo apo, DJ number nga na ited yung cannot be reached. Napayno kasta na iuman ko kada DJ classmate yon. Ket kontakan da kanto ta isuda iti tumulong kada kayo di kasapulan yung in request yo. Okay. Kastamat DJ texter tayo nga kasapulan iti wheelchair, kinontak tayo isuda iti kalman ket ada kanyak DJ information i-follow up minto iti opisina ni Apo Congressman tayo. So salamat in kamang yo dagiti nga concerns yo iti opisina ni Apo Congressman tayo nga Eric Goyap. So thank you again and God bless us. Ang tabayanan ng ating character on the air, pagkaran lamang ng ilang paalala. Salamat po. Tungtungan Kongreso iti Kabenggetan. Programa asungbat akid daw dagiti kakailyan tayo iti Kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti Kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a Congressman tayo iti Benguet. Tungtungan, Kongreso iti Kabenggetan. Programa a maipakaamu kada tayo ti kinapudno nang runa dagiti issues a makadandanon ken mauawat iti opisina ti Congressman. Tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan, Kongreso iti Kabenggetan.
Mangagan, oras iti alas 10 nga ginggat alas 11 iti bigat. Martes ken Huwebes iti laeng 98.7 Z Radio ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11 ken Tirad Pass Network. Tungtungan Kongreso iti Kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay mamuan. Tungtungan Kongreso iti Kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigud ang Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Tungtungan Kongreso iti Kabenggetan. Nagsugi istorya sa